igihari nuko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ziriho kandi zizagumaho. Abumvaga ko rero kubera sanctions kubera pressure Rwanda bizageraho rukavuga rugiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ntabwo zisaba jya berekana video ngo kubera sanctions ngo no kubera pressure u Rwanda rurakuraho ingamba z'ubwirinzi barutere. Umunyamakuru yamubajije ati se noneho tubwire ari ubu na mbere ni hehe u Rwanda rubona ko rutekanye? Ateye Perezida Paul Kagame ati ubu u Rwanda ruratekanye pe, ati ahubwo ubu nta n'ikibazo tubona hariya rwose uko ibintu bimeze ubu ngubu, nta kibazo tubona, imipaka yose y'u Rwanda ruhana na Kongo iratekanye imeze neza, ubundi nuko byagakwiye kuba biba, nuko byagakwiye kuba binaguma, kuko u Rwanda none ruratekanye. Umunyamakuru ati none se ko mwemeye ko Washington, ko mwemeye ko hari ibyo mukorana na FM23, ubwo ngubwo ntibigaragaza uruhare rwanyu nk'u Rwanda mu gukorana na FM23 n'iki atari ko ibyo ngibyo ni biki? Ugiye kumera nk'abantu babajije Kabila ngo kuri Goma, nabonye na Perezida Paul Kagame bakimubajije kuri Goma, Kabila ati ndi umukongomani, ndi iwacu, wowe munyamakuru hano nakwakiriye, nahaguze mu 1999. Mozambique n'u Rwanda, Mozambique yagize ikibazo yitabaza u Rwanda, nabyo babibajije kuri Perezida Paul Kagame babimubajijeho. Mozambique yagize ikibazo, amafaranga ya ntuzagiye guhagarara, yitabaza u Rwanda. U Rwanda rufata ingabo, u Rwanda rufata ibikoresho, u Rwanda rufata abapolisi, u Rwanda rufata ibikoresho, rwohereza Mozambique, rukoresha n'amafaranga yarwo. Turi kumwe? Rukoresha n'amafaranga n'indege zarwo. Hariya Perezida yasobanurira umunyamakuru wa Jeune Afrique ko u Rwanda rukuba inshuro zingahe. Buretse mbiguhe neza, byose ku mufuka w'u Rwanda. Uranyumva? U Rwanda ruragenda mu minsi 60 mu mezi 2. Abaturage bari batangiye kugaruka mu byabo. Wumvisha icyo bita ubushuti? Ntayindi nyungu yari. Buretse gato. Wumvisha icyo bita ubushuti? Ndaje mbikomeza umusho bita ubushuti imbere na mbere. Bakavuga ko FDLR kuri Kongo ni amabuye y'agaciro. Icyo nshatse kukubwira rero ibintu kugira ngo birangire na Perezida Paul Kagame yabivuze. Yabwiye umunyamakuru François ati ubundi are you aware ko dufite amabuye yacu y'agaciro natwe? Mu bimenye turayafite. Hari ukubyemera no kutabyemera, ntawe u Rwanda ruvuga ngo rufite amabuye y'agaciro kugira ngo rubimwumvishe ku ngufu we muri wadashaka kubyumva. U Rwanda rufite amabuye y'agaciro, byemere cyangwa ntubyemere, byakire cyangwa ntubyakire, it's okay. Ngo mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize ngo yigeze abura muri public baramubura. Yamaze ibyumweru 3 yabuze, arangije arababwira ati rero ati ni gute kuba namara ibyumweru 3 ntari kugaragara muri public cyaba ikibazo. Arangije arababwira ati rero muri iyi minsi hari umuco nsigaye mfite ngo gutembera, nkajya muri Rex nkarelaxinga, nkajyana n'abuzukuru banjye tugatembera tukaba tumeze neza. Ati kandi iyo gahunda igiye no gukomeza, atari ko reka mbabwire, ati nshobora no gufata ukwezi ntaboneka, nshobora no kugira gute, atari ko icyo si cyo kibazo. Umunyamakuru atari ko bavuga ko ubuzima ngo butari bumeze neza. Perezida Kagame arambwira ati ufasha abantu 10 uhereye hano mu Rwanda, mu Bufaransa, muri Amerika n'ahandi, cyangwa se ugafata abantu 100 ukabashyira hamwe, 100 beza utoranyije mu bihugu byose utoranyije ku isi, ukabashyira hamwe, ugapima ubuzima bwabo, uri gushaka kureba abantu bafite ubuzima buzira umuze bwiza. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Wihangayika, habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera. Muganga gufasha mu ndwara zikurikira: waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha, niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza, ngwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira harimo umwijima, impyiko, amibe, igifu, umutwe, prostate, imitsi ndetse no kubyimba. Namwe turabafasha. Akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi, abatugezeho
baratwirahira. Mahanga namwe mwihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye. Dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito. Bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Abasirimu bamaze kutugana muri Fablawudute. Urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fablawudute ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Ahantu wagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fablawudute. Wadusanga dukorera mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira: 079 12 40 88 6. Fablawudute, igisubizo ku batugana. Yes, reka zire ko umeze neza cyane wo dukurikira umunsi ku munsi aho uri hose, waba uri mu Rwanda waba uri hanze yarwo. Turagushimiye ko ubana natwe mu biganiro tunyuza haba ku Rugendo Online TV no kuri Inside Rwanda TV. Nitwa Gakire Samu. Robert Sympathique nawe arahari. Sempa uraho? Yego ndaho meze neza, biragenda nta kibazo Samu. Nawe nizere ko umeze neza kandi. Nanjye ndaho ndakomeye, ndamahoro cyane. Twaje rero kugira ngo duhereze abantu amakuru bakeneye, ibindi bikomeze. Yego, turaje turaganira byinshi, hari amakuru ahari haba mu Rwanda, haba ndetse no mu karere, ndetse no kwisi hose muri rusange. Murabizi ko hose tugerayo. Reka dutangire amakuru yacu ku kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Yego. Iki ni ikiganiro kigisohoka mu kanya, ariko nabonye kirimo byinshi byasobanuwe. Byari byarasize abantu mu rujijo. Bisanzwe binazwi nuko abantu badashaka kubyumva. Hari igishya se? Buriya iyo umukuru w'igihugu avuze rega nibwo tujya twabona ishusho ngari. Yego, y'ukuri guhari. Kuko hari igihe undi muntu avuga nka buriya, nureba muri Kongo niho byo njya mbibona. Muyaya akavuga kayikwamba kamuvuguruza. Yego. Tshisekedi none hakaza bose. Cyangwa ukumva wirimisha icyaraje byose ayisame n'umucera bishyize hasi. Umuvugizi w'ingabo akavuga bagahita bamufunga. Cyane. Ukavuga ati ninde wari wamutumye kuvuga ibi bintu batari bazi. Rero umukuru w'igihugu yakuriye inzira ku murima. Yego. Abibeshya cyangwa se abatekereza ko u Rwanda rwakoraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe u Rwanda rugifite ikibazo. Yego. Muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Icyo kibazo akaba ari FDLR. Yego. Ishyigikiwe na leta ya Kongo. Yego. Aravuga ati izo ngamba haba ingabo ndetse n'ubundi buryo yego by'ubwirinzi nta na rimwe bizavaho. Perezida Paul Kagame yavuze ko ubwirinzi buri mu bwoko bwinshi. Hari abo basirikare mwavuga, harimo ibikoresho mwavuga n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Arangije arababwira ngo twasinye amasezerano. Amasezerano twasinye areba impande ebyiri, u Rwanda na Kongo. Yego. Atariko ikigaragara cyo hari abantu babivuga uko bashaka, abandi bakabifata uko bashaka kugaragaza yuko impande ebyiri zasinye u Rwanda ngo ni rwo rurebwa n'ayo masezerano. Arangije arababwira ngo icyo si ikibazo. Wowe uko wabishaka, wowe uko wabyumva. Twebwe twasinye na Repubulika na Demokarasi ya Kongo ari uko tubona ko u Rwanda hari muri Kongo hari seti, hari ikibazo ku Rwanda. Kuva rero hari ikibazo ku Rwanda, hakaba harasinywe mu masezerano ko u Rwanda twebwe ubundi u Rwanda tumaze igihe kirekire tubivuga ko twashyizeho icyo bita defensive measures. Izo defensive measures twazishyizeho kubera ko hari ikibazo. Icyo kibazo gishingiye kuri FDLR muri Kongo. Ati kandi leta ya Kinshasa nta kishaka gukora kuri FDLR.
n'abariya bose badusinyishije cyangwa se badufashije kugera ku masezerano nabo ubwabo bamaze gufata uruhande bari ku ruhande rwa Kinshasa, baraturitinga Kinshasa kubera yuko bamaze kubona ko ariho hari inyungu. Perezida Paul Kagame yanavuze ati ubwo nta nyungu ubwo ngewe bambonamo, ariko bazibonye ku ruhande rwa Kongo. Nirwo rero baryamyeho, nirwo bariho. Ati rero ku bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi dore ukuri guhari, gutekereza ko u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi, uruhande rwa Kinshasa rugikorana na FDLR, ikintu cyitwa FDLR kikiriho rwose, reka mbibabwire, ntazo dukuyeho, nta nizo tuzakuraho ku giciro icyo ari cyo cyose, kuba waba uri we wese rwose ntibizigera bibaho. Atari ku bundi nimumbwire, twebwe turafata defensive measures, twirinda twebwe, turinda umutekano n'imbibi z'igihugu cyacu. Wowe uri kumbwira ngo ni inkuru ingamba z'ubwirinzi kandi cyatumye zijyaho nkikibona, ubundi urabyumva ute, utekereza ute? Ati rero nta muntu mfite kurwana nawe no kuvugana nawe byinshi, igihe hari nuko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ziriho kandi zizagumaho. abumvaga ko rero kubera sanctions, kubera pressure u Rwanda bizageraho rukavuga rugiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ntabwo zisaba jya berekana video ngo kubera sanctions ngo no kubera pressure u Rwanda rurakuraho ingamba z'ubwirinzi barutere. Umunyamakuru yamubajije ati se noneho tubwire, ari ubu na mbere ni hehe u Rwanda rubona ko rutekanye? Ateye Perezida Paul Kagame ati ubu u Rwanda ruratekanye pe, ati ahubwo ubu nta n'ikibazo tubona hariya rwose, uko ibintu bimeze ubu ngubu nta kibazo tubona, imipaka yose y'u Rwanda ruhana na Kongo iratekanye, imeze neza, ubundi nuko byagakwiye kuba biba, nuko byagakwiye kuba binaguma, kuko u Rwanda none ruratekanye. Umunyamakuru ati none se ko mwemeye ko Washington, ko mwemeye ko hari ibyo mukorana na AFC-23, ubwo ngubwo ntibigaragaza uruhare rwanyu nk'u Rwanda mu gukorana na AFC-23 n'iki? Atariko ibyo ngibyo ni biki? Twebwe twavuze ko bari abantu hari ibyo dukorana nabo kuko ibice bari kugenzura bihana imbibi n'u Rwanda. Bo ni abakongomani bari iwabo, ibyo baganira bakomeze babiganire rwose, ibyo bakora bakomeze babikore. Ariko twebwe icyo dushimangira nuko kugeza uyu munota n'abahagenda nge n'amakuru bampa bambwira yuko ubu ngubu Goma na Bukavu hameze neza, hari n'amahoro, abantu batekanye kurusha mbere. Ati ubwo rero kandi nyuma yuko batekanye banameze neza kurusha mbere, natwe nk'u Rwanda tukaba tubona twebwe dufite umutekano. Ariko se ibi bintu twagiye tubivuga ku bantu bakurikira ibiganiro byacu, twagiye tubwira abantu ko ni ukuvuga ngo FDLR mbere ibi bice AFC-M23 iri kugenzurwa bikifitwe na leta ya Kongo, uvuga ngo Tshisekedi yari yarahaye FDLR imipaka. Yego, nibo barinda, nibo bayigenzura, bari ku mipaka y'u Rwanda batageze no n'inyuma ku birometero 5. Aho rero cyari ikibazo gikomeye ku Rwanda. Yego, no kuvuga ngo ubu ngubu ibice byose Kongo ihaniraho imbibi n'u Rwanda biragenzurwa na AFC-M23. Na niyo mpamvu cyagiye tuvuga ko FDLR yahise ihindura ibirindiro ikabijyanayo Burundi. Yego, ngo kwari kugira noneho bongere bisuganye, byibuza bavuga ati turi nituramuka twongeye gutera byibuza tuzabe turi hafi aho, twambuka umupaka gusa tugenda, cyangwa dufite twambuka ku butaka tugenda. Urumva rero kuva His Excellency atangaje nubundi no kuvuga ngo u Rwanda ubu nta watinyuka kuvuga ko u Rwanda ubu ari bwo rutekanye, kubera ko AFC iri kugenzura ibice kandi AFC ifitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Erega nta muntu urusha amakuru Perezida wa Repubulika wenyine yabyivugiye ko ubu ngubu u Rwanda rubona ko kumbi bizarwo ruratekanye. Ese ubundi hari ikindi rwashakaga? Nuko rutekanye, ahubwo se n'ikiri kwe gukomeza guharanira, no gukomeza guharanira ko u Rwanda rukomeza gutekana. Urabyumva neza? Ubwo se buretse yego ibi ngiye kukubaza kandi murambivuga, kandi niyo gahunda ya Kongo. Yego, gahunda ya Kongo n'ubu ngubu mukanya ndi kubona muyari kubivuga ati ni ukwisubiza
ubutaka bwose nta n'agace gato Yego. ngo gatwawe n'umwanzi n'umwanzi. yego uwo mwanzi ari nde baba bavuga? uwo bashaka umukunzi kuri Kongo ninde? umwanzi kuri Kongo n'u Rwanda, umukunzi akaba nde? kuko Kongo nta nubwo ibara ku butaka bwayo bwatwawe na AFC M23. Ibaraka rinda ibara ko butwaye ari u Rwanda rwabutwaye. hari ikibazo se? noneho rero ubwo butaka bavuga bazisubiza, bavuga ibyo bashaka babifata igihe uko cyose bashaka. bazabwisubiza. Yego. ubwo bivuze ko umutekano w'u Rwanda uzaba usubiye muri ahubwo se danger. u Rwanda rwabujije Kongo kwisubiza buriya butaka ko atari ubw'u Rwanda, ko nta na santimetero imwe y'ubutaka bazaba batwaye. U Rwanda rwabujije Muyaya na Tshisekedi kugaruza buriya butaka. ingamba z'ubwirinzi. Uretse nkubaze Eh. u Rwanda rwabujije Muyaya na Tshisekedi na Kongo yose gusubirana buriya butaka. bakabusubiranye ariko bahura n'ingamba z'ubwirinzi. ingamba z'ubwirinzi ntibajya bidoga ngo baratsinze, Eh. ngo intambara barayirangije Kongo ngo imeze neza, ngo u Rwanda ngo rwaratsinzwe. Bari kurizwa n'iki? ntabwo abonye video se bari kuvuga ngo u Rwanda rucyuye ingabo. Umva nkubwire u wowe, Rwanda rukuye ingamba umva we z'ubwirinzi. Samu, eh Kongo yo ngo yamaze gutsinda yatsinze intambara iyihe? yarayirangije. yatsinze iyihe? Intambara yararangije, faci yabaye beton, yarangije byose. ariko nanjye Tekereza ko hari abantu bicaye cyangwa bahagaze cyangwa se bagenda cyangwa se baryamye uko buri wese yaba ameze. Tekereza ko hari abantu kugeza uyu munota ubu turi kuganira, turi gukora kino kiganiro, bazi ko AFC 23 izava muri bino bice byose ifite kandi ikahava nta n'intambara ibaye ngo izahikura. ariko niyo Ese ubundi mu magambo make, with American pressure buretse gato mu magambo make, ni hehe ni hehe AFC 23 yafashe kaharikura? Uvira. Sawa. Jean-Jacques Purusi Sadiki uramuzi? gavana wa Sidika Ni guverineri wahe? wa Sidika Ku ruhe ruhande? rwa guverinoma. N'uyu munota yari kuvuga avuga ko AFC M23 yagiye cyangwa ihari. aravuga ati singaba baba hano haruguru. None subwo ubundi ari kubwira ba guverineri wenyine aravuga ngo baracyahari ntaho bagiye. na Uvira uvuga ko Njyewe se murusha amakuru, njyewe narusha Purusi amakuru. kuri hano umunyabwoba. Nyine reka nkubaze, njyewe narusha Purusi amakuru. Cyo ni cyambere. Tujye kuri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi. Ejo bundi muri Bandundu yakiriye abashefu kutimiye. Yarababwiye ngo mwitonde mujye mutanga amakuru, umwanzi ari ku butaka bwacu. Ibyo se byo bivuze iki? Ibyo bivuze iki? buriya rero Ukuri rero kurahari. Ibi byose bavuga ni ukubeshyanya hagati yabo nk'abakongomani. Baratsinze. Ibi byose ubona bidogamo, ibi byose ubona abakongomani bikinamo ngo bya diplomasi, ngo bagudiru na Amerika, gucuruzanya amabuye, Tshisekedi diplomasi agissante, Tshisekedi beton, Tshisekedi fighter, Tshisekedi. Umva papa, ni bya bikabyo by'abakongomani byo kwikina, nta nicyo bakoze. Turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Intsinzi ya Kinshasa ni imwe, ugutsinda ku ruhande rwa Kongo kwaba kumwe. nanjye ndakubwira ko yatsinze Batarasubirana buriya butaka, batarabusubirana ngo Kongo izitangaze ngo Nord Kivu na Sud Kivu turabifite. AFC M23 irwanira iki? Ibyo bavuga byose uretse gato, ibyo bavuga batarabugaruza, ibyo bavuga nanjye ndakubwira igice bakomeze Tshisekedi bivuge. yatsinze. AFC M23 irwanira iki? Gusubira iwabo, kugira uburenganzira bwabo iwabo ku butaka iwabo. Kandi noneho ibyo barabiharaniye, babikoze ku mbunda. hari ikintu kinini irwanira Kirenze uburenganzira bwabo. guhindura ubuyobozi. Guhindura iki? ubuyobozi bwa Tshisekedi bukandamiza abakongomani. Ibyo ngibyo urabizi neza. Bari kubivuga none kubera ko bamaze kugera iwabo, bafite ubutaka, bafite igisirikare, bashyizeho ubutegetsi. Nangari wabo Si umukongomani, kereka no akana katari umukongomani. Ugiye kumera nk'abantu babajije Kabila ngo kuri Goma, nabonye na perezida Paul Kagame bakimubajije kuri Goma. Kabila ati ndi umukongomani, ndi iwacu, wowe munyamakuru hano nakwakiriye, nahaguze mu 1999. oya kubera ko bananiwe gukuraho Tshisekedi mbona batarabigezeho. Ariko bananiwe gukuraho Tshisekedi, iyo ni intego bagize bamaze kugera hariya. Ahubwo tegereza urebe ko batazabigeraho, naho ibindi urimo byo byihorera. Intego ya mbere babigeraho Tshisekedi yaratsinze beto, irananiranye. Ntabwo ubyumva Kongomani bavuga ko as long as
u Rwanda yego rukiyobowe na perezida Paul Kagame, Kongo nayo igomba kuyoborwa na beto ahasigaye n'utundi ngo niwe ushoboye guhangana. nyine n'utundi duce bakadufata mu magambo make, sibyo? Igomba gukomeza kuyoborwa na Tshisekedi n'utundi duce bakadufata. Yego nicyo gisobanuro nyine, kuko bo bafite ikibazo kuri perezida Paul Kagame ngo yarabateye abambura n'ubutaka, ngo kubw'iyo mpamvu rero Tshisekedi niwe wabashije guhangara perezida Paul Kagame, ariko birangirira mu kintu bise diplomasi, ubutaka ntabwo bagaruje. Kubw'iyo mpamvu Tshisekedi azakomeza gukina diplomasi agisante, ubutaka bukomeze bugende. Siko bimeze? Yego. Niba ari we perezida bakeneye utuma ubutaka bugenda, amahirwe masaba Kongomani benzango. Reka nkubwire, Tshisekedi ataragaruza na buriya butaka ngo habe nta na santimetero nimwe agifite, naceceke. Abamushyigikiye nimukomeze mumushyigikire, byenda muzabigeraho, ariko none nta kintu na kimwe mufite cyo kuvugiraho, nta na kimwe. Twigarukire. Yego. Nabonye rero no muri kiganiro Jeune Afrique babajije His Excellency ku bihano u Rwanda rufatirwa ndetse n'igitutu n'abantu benshi baba bari kunenga politiki y'u Rwanda cyane cyane mu karere, nta nubwo n'umubano nyine n'ibijyanye n'umubano cyane cyane w'ibihugu ugenda utameze neza, uri mu gatotsi bimwe na bimwe byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Reka nkubwire kubijyanye, njya mbona banabikangisha abantu, njya mbona ibyo bintu banabikangisha abantu rwose, njya mbona abantu babikangisha abantu, n'umugore n'umugabo bakora divorce. Papa, yego, ntabwo ibyo bintu ari ibintu byo gukangisha abantu, ngo u Rwanda ngo uko rubanye na Kongo, uko rubanye n'u Burundi, uko rubanye na Tanzania, uko rubanye n'u Buganda. Abana bashaka, icyo ni icya mbere. Uri kubyumva? Yego. Icya kabiri, nta bihugu bibana ku bushuti bushingiye ku marangamutima. Umubano w'ibihugu ushingira ku nyungu za buri gihugu muri uwo mubano. So abo bose rero ubu nonaha wowe nshobora kukubaza ikibazo, igihugu kibanye neza na Kongo kuri wowe ni iki? Uburundi bubanye neza na Kongo mu buhe buryo? Haba mu buryo bwa gisirikari, yego, haba mu buryo bwa diplomasi, yego, ndetse n'ubuhahirane. Sawa. Ingabo z'u Burundi zagiye kurwana muri Kongo zirishyurwa? Ntabwo zishyurwa. Zirishyurwa. Nibyo bita ubushuti? So kugarura amahoro. Ubwo sibwo no kubatabara. Cyangwa Kongo yahaye abarundi akazi. Kongo yahaye abarundi akazi, papa. Kandi bavuga ko bafitanye amasezerano yo gutabarana ari direct. Siyo yubahirizwa. Kuko twe turabizi ko hariho igiciro ku ngabo z'u Burundi zagiye gutabara muri Kongo. Hariho igiciro. Bitandukanye n'amasezerano yo gutabarana. Nose mu masezerano yo gutabarana habaho igiciro. Ntagomvisha umugaba umuvugizi w'ingabo z'u Burundi. Umva we nkubwire, reka ndashaka kubikubwira neza. Wowe ubwawe nkwibarije igihugu kibanye neza na Kongo, uyisumereza urugero rw'u Burundi, u Burundi bwagiye muri Kongo bugiye gukorera amafaranga. Ubu si wo mubano mwiza. Uranyumva? Iyo uteye Kongo ufite u Burundi, watera u Burundi ufite Kongo. Ibyo rero iyo ni comedy. Ni comedy, ibyo bihugu byombi bikina comedy. Uranyumva? Ahubwo reka nkubwire, kiranga ibihugu by'inshuti, Mozambique n'u Rwanda. Mozambique yagize ikibazo, yitabaza u Rwanda. Nabyo babibajije kuri perezida Paul Kagame, babimubajijeho. Mozambique yagize ikibazo, amafaranga ya ntuzagiye guhagarara, yitabaza u Rwanda. U Rwanda rufata ingabo, u Rwanda rufata ibikoresho, u Rwanda rufata abapolisi, u Rwanda rufata ibikoresho, rwohereza Mozambique, rukoresha n'amafaranga yarwo. Turi kumwe? Rukoresha n'amafaranga n'indege zarwo. Hariya perezida yasobanurira umunyamakuru wa Jeune Afrique ko u Rwanda rukuba inshuro zingahe. Uretse mbiguhe neza, byose ku mufuka w'u Rwanda. Uranyumva? U Rwanda ruragenda mu minsi 60 mu mezi 2. Abaturage bari batangiye kugaruka he mu byabo. Wumvisha icyo bita ubushuti? Nta yindi nyungu yari. Buretse gato. Wumvisha icyo bita ubushuti? Ndaje mbikomeza mu cyo bita ubushuti imbere na mbere.
mu gihe Kongo yabwiye abarundi ati ndayishimiza n'abasirikare buri musirikare tumuhemba gutya na gutya na gutya, byaba byarabaye simbizi, byaba byarubahirijwe neza nk'uko byari byumvikanywe simbizi, ariko ibyo byarabaye. Umuryango w'ubumwe bw'uburayi ngarutse ku Rwanda utangiye kugira isoni n'ikimwaro by'ukuntu u Rwanda rwifashe ku mbaraga zarwo ku basirikare no ku mufuka bakajya kugarura amahoro muri Mozambique, ndetse bakabona ko byashobotse. Biri kuba European Union yageneye ibyo bikorwa inkunga, yageneye ibyo bikorwa iki? Inkunga. European Union yageneye inkunga ibikorwa byatangiye kera, byatangiye no kugera ku ntego, ibikoreshwa n'ikimwaro ko yananiwe kugarura ayo mahoro aho hantu, ariko ingabo z'u Rwanda zabikoze, batangira kuzana ziriya miliyoni 20 z'amadolari. Ejo bundi USA ifatiye RDF ibihano, European Union itangira kwikina, ngiri kwiga uburyo ngo yahagarikira inkunga ngo igihereza RDF. Kwikina wabyumvisha, ariko icyo bita kwikina. Abakongomani nabonye baragiye bajya mu bitangazamakuru babivugaho uko bashaka, abandi baragenda barikina babivugaho uko bashaka. Papa, u Rwanda rwasohoye amatangazo icyo gihe, yaba Macron yaba na Olivier Nduhungire, bavuga ngo ibyo niyo byahagarara u Rwanda rushoramo menshi kurusha niyo nkunga y'abanyaburayi. Ntibabyumva. Paul Kagame rero yabisobanuye, perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze ati ahubwo sinzi n'uburyo abanyaburayi baje gukorwa n'isoni n'ikimwaro, tubona batangiye kuza gusponsoringa ibikorwa byacu muri Mozambique. Arangije aranababwira ngo isi yose iri confused, isi yose iri mu rujijo, iri mu buyobe. Ntabwo ziriya miliyoni 20 batanga ziba zije gufasha u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Ziriya miliyoni 20 European Union itanga ni izo gufasha Mozambique, kuko Mozambique niyo ifite ikibazo cy'umutekano. Perezida Paul Kagame yanavuze ngo ese koko Mozambique yabikeneye umutekano? Nimba Mozambique ikeneye umutekano, bagomba kwishyurira umutekano bakeneye. Perezida Paul Kagame rero yahereye avuga ati nimba ari uko nk'ukorera ibintu bimeze, nimba ari uko nk'uko ibintu bihagaze, noneho twebwe twahagarika ibyo bikorwa, Mozambique igakora ibishoboka byose ikishakira umutekano. Arababwira ngo rero nibareke kubeshya, ayo mafaranga sayo gufasha u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda, ni Mozambique ifite ikibazo. Ati rero nejo bundi twebwe twazinga ibikapu ingabo zacu zigataha. Ibyo ntacyo bivuze. Ngira ngo Sempa, wenda tuze turi kuganira ku cyangwa se turi gusesengura cyane cyane kuri iki kiganiro cya His Excellency Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Jeune Afrique, n'ikinyamakuru Jeune Afrique, aho yagiye abazwa ibibazo nyine natwe twari turi gukenera, kuko byari byaragiye bisobanurwa, ariko kumva hari ibintu utari kumva neza. Oya, hari n'abandi bari baramaze gushyira mu mitwe ko ingabo z'u Rwanda ngo ziba muri Kongo ngo ziri gutaha, AFC 23 ngo yasenyutse byarangiye. Ngewe ibyo bintu bikancanga byashize. Ese irekura ibice igafata ibindi mukabyita gusubira inyuma ngo bari gutaha? Abantu bari kuri ibice kuva ahantu bagafata ahandi, mubyita iki mwebwe? Mubyita ko abasirikare batashye? Ariko abantu bavuye mu buyoba, abantu skora, abantu bagira ngo bashinzwe kuyobya abandi muri ibi bintu. Ntabwo mwebwe mureba ibiriho ngo murebe ibintu aho biri kwerekeza n'icyerekezo cyabyo. Abantu bamaze imyaka 2 bayobora ahantu, bashyizeho ubutegetsi, bashyiraho ubucamanza, bashyiraho iki, bashyiraho amagereza, bagira gute? Ubwo buyobozi wabukuraho ukavuga ngo uzanye ubundi ngo bwitwa bwa leta, ntiwabuzanye iyo leta ngo yice abaturage bari barayobotse ubwo buyobozi bundi. Ubwo mujye mubishyira mu bwonko mukabyumva neza, mukumva ko iyo Amerika ishobora kuza ikabwira AFC 23 ngo nimuve hano hantu n'abo baturage mwayoboraga, leta ya Kinshasa ihazana ubuyobozi bwayo, ihazana abasirikare bayo, ihatuza abandi ishaka. Murumva bataba bababwiye ngo nimuze mwice ba baturage bari barayobotse bari abantu, murumva atari genocide baba bemeye kiba? Murumva mbishobora gushoboka mwebwe? Umva ikindi kibazo cyari gihari, ntibiteze ntibishoboka. Umva iki kibazo cyari gihari gikomeye yabajijwe nibijyanye n'ifatwa rya Uvira nyuma y'iminsi 6 yabameneye umuceri, yababwiye ukuri abantu bose ngo Uvira yafashwe nyuma y'itariki 4 z'ukwezi kwa 12 baravuye gusinya amasezerano. Yababwiye ati reka ibyo nta kuri kubirimo, ntabwo ariko kuri. Imirwano yari ihari imaze amezi, imaze ibyumweru iri kuba, ndetse hari naho yageze arababwira ngo ahubwo burya na wa munsi wo gusinya amasezerano byarashobokaga ko mwashoboraga kumva ngo Uvira yafashwe. Kuri wa munsi twari turi muri Amerika byarashobokaga ko mwari kumva ngo Uvira yafashwe. Rero nuko intambara yari yaratangiye mu minsi ihari, kandi ati Amerika yari informed.
Amerika yari ifite ayo makuru ko imirwano ihari. Ati rero niho hahandi kubera ko imirwano yari yaratangiye mbere kujya gusinya muri Amerika ntabwo byahagaritse iyo mirwano. Imirwano yarakomeje ku buryo na nyuma yo gusinya ayo masezerano nyine Uvira yarafashwe kandi Amerika yari informed. Erega ibyo bintu bikwiye gusobanuka bikanumvikana. Mu masezerano hasinye u Rwanda na Kongo ariko harwanaga AFC M23 na Kongo. Ni nabyo Perezida Kagame yavuze aravuga terega hari ibisasu biremereye byaturukaga Uvira hari n'ibyajyagayo. Intambara yari ihari kuza rero ukabivuga ngo u Rwanda ngo rwarenze ku masezerano ya ebana mukomeze mu bifata uko mushaka nta kibazo. U Rwanda rwarenze ku masezerano ya Washington we bigumane gutyo. U Rwanda ngo AFC M23 ubwo mwita u Rwanda ngo bafashe Uvira baramaze birakureba. Perezida Paul Kagame yabisobanuye kandi ntutegetswe kwemeranya nawe. Uremeranya nawe cyangwa ntiwemeranye nawe ntacyo biri bumutware nta nicyo biri bumubwire. Ikiriho kizima nuko yababwira uruhande ahagazeho akababwira ko rwose gutekereza no kurota gukuraho ingamba z'ubwirinzi forget ntibishoboka. Yego ababizanye rero bashaka kuvuga ngo Uvira yafashwe ngibiki n'ibiki yababwiye ko imirwano yari ihari kandi ko yanakomeje na nyuma rwose Uvira irafatwa kuza kubigereka ku Rwanda ngo kurenga ku masezerano ibyo ntacyo bivuze. Yamaze kuvuga ko ari umuparteneri ugendera ku nyungu z'ubushaka inyungu ze yamaze gufata uruhande kandi ibyo ntacyo bibwiye u Rwanda rwose. Kuba bagenda bakagira uruhande bafata u Rwanda rwo ruzaguma ruri consistent ku byo rwemera no ku ngamba zarwo. Ikindi yanabajijwe ni ibijyanye n'uburyo aya masezerano nimba Kongo n'u Rwanda koko bashobora gukemura ibibazo bafitanye. Yego birashoboka ko ibibazo byakemuka. Ibibazo hagati ya Kongo n'u Rwanda igitangaje kuri iyi si nzima nta n'abandi bantu bakemura ibibazo bya Kongo n'u Rwanda, ni Kongo n'u Rwanda gusa babikemura. Gute binyuze mu zihe nzira? Biroroshye. Kongo igomba kwemera ko u Rwanda rugira amabuye y'agaciro yarwo. Kongo igomba kurandura FDLR. Buretse gato. Kongo yo ifata FDLR nka pretext. Bakavuga ko FDLR kuri Kongo ni amabuye y'agaciro. Icyo nshatse kukubwira rero ibintu kugira ngo birangire na Perezida Paul Kagame yabivuze. Yabwiye umunyamakuru François ati ubundi are you aware ko dufite amabuye yacu y'agaciro natwe? Mu bimenye turayafite. Hari ukubyemera no kutabyemera. Ntawe u Rwanda ruvuga ngo rufite amabuye y'agaciro kugira ngo rubimwumvishe ku ngufu we muri wadashaka kubyumva. U Rwanda rufite amabuye y'agaciro byemere cyangwa ntubyemere ubyakire cyangwa ntubyakire it's okay. Amerika yirabizi kuko iyagura mu Rwanda. Ibyo nta kibazo kandi niyo Kongo igigenda ibwira ko u Rwanda rutayafite kandi abo Kongo ibwira ko u Rwanda rudafite amabuye y'agaciro nibo bayagurira u Rwanda. Icyo si ikibazo cyanjye. Ahubwo Kongo igomba kwemera icyo kintu ko u Rwanda rufite amabuye y'agaciro yarwo. Icyo kikavaho. Icyo ni cyambere. Icya kabiri Kongo igomba kwemera ko FDLR nk'abasize bakoze genocide mu Rwanda mu 1994 nk'abasize bakoze genocide. Kongo igomba kwemera ko abo bantu ari ikibazo ku Rwanda ndetse Kongo ikitandukanya nabo. Urumvisha ibintu bibiri bya mbere Kongo igomba gukora. U Rwanda mu gihe Kongo itarakora ibyo bintu bibiri nkubwiye ntabwo u Rwanda ruzigera rugira icyizere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongo irasabwa gukora ibyo bintu u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi zarwo setu. Kandi ibyo ngibyo nta mugabo bisaba. Urumva? Nta mugabo bisaba, nta n'ibipapuro bisaba. Ni ibintu aba bagabo bakicarana na Ndayishimiye bakicarana na Museveni bakavuga bati ibintu na William Ruto bakavuga bati twebwe ibi bintu turabirangije. Naho ibi Kinshasa yishyizemo igenda ibeshya abaturage ishaka kugaragaza ko AFC 23 itabaho habaho u Rwanda. Ubundi niho ruzingiye ni nako kwibeshya kwa Kinshasa. AFC M23 ibaho su Rwanda itandukanye n'u Rwanda n'u Rwanda rubaho nk'igihugu kigenga kiro kwacyo. Icyo u Rwanda ruhanganye nacyo ni umutekano w'u Rwanda. Yego bimwe mu bibazo yabajijwe ni ku bijyanye n'uburyo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyangwa se Kongo muri rusange ikorana na FDLR. Abazwa ayahe makuru yaba bifiteho ikigereranyo cy'abarwanyi abo bavuye mu Rwanda nyine bakoze jenoside se ni bangahe? Ibyo nabyo yabibajijweho aho yanasubije avuga ati ikibazo rero kinakomeye
so kumenya umubare ariko uwo mubare urawumenyeraho iki none se reka nkubaze baba 100 baba ibihumbi Amerika urayizi Amerika leta zunze ubumwe za Amerika zijya zihagurutsa imbaraga n'ubushobozi bwazo ku gihebe kimwe aha ukuntu excellency yabisobanuye yego yavuze ko buri ikintu gihari gikomeye kandi ubuso bwa mbere abivuga ikintu gihari gikomeye kandi n'ubwashize yarabivuze yaba umwe ufite ingengabitekerezo ya jenoside u Rwanda ndirumwifuza afite kwangiza igihumbi yego bandi reka nkubwire ntabwo ikibazo cya FDLR ari umubare n'abashaka kubarira FDLR mu mibare birabareba banamubajije ngo ko bisa n'ibyagaragaye ko kuba umuhungu wa perezida Habyarimana akorera ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ko bigaragara nkaho byateye u Rwanda ikibazo Perezida Paul Kagame arambwira atoya ntabwo byateye u Rwanda ikibazo ntabwo byateye u Rwanda ubwoba ati nabumva tubivugaho bagira ngo hari ikibazo u Rwanda rufite cyangwa se ari ubwoba rufite kubera uriya mwana ariko atagomba kwibazwaho arangije ahubwo arababwira ngo ntabwo ikibazo ari uriya mwana ikibazo ni ibikorwa Perezida Paul Kagame aranavuga ngo rega turanabizi si n'ubwa mbere agiyeyo asanzwe ajyayo kubera iki se tutakunze kuvuga ko asanzwe ajyayo ku cy'ubungubu noneho turi kubivuga aravuga ngo rero uriya muhungu wa perezida Habyarimana we buriya ari gukora hariya nk'igikoresho ari kumucengezamwo amatwara ari gukora nk'igikoresho ari gukoreshwa muri make kuko hariya bigaragara yuko yashatse kumukoresha kugira ngo abe coordinator nk'umuhuzabikorwa w'abantu bose bashaka gukora ikintu cyitwa opposition y'u Rwanda niyo migambi rero ya Tshisekedi naho ngaho perezida Paul Kagame yabigarutse avuga ati suko ateye ubwoba si n'ikibazo uriya ati ahubwo we bigaragara yuko noneho ibikorwa arimo yamaze kwifatanya na FDLR ari gucoordinatinga rero FDLR kandi akanayikusanyiriza ubushobozi kandi ikibazo u Rwanda rufite ni ikihe ni FDLR ubwo u Rwanda rufite ikibazo kuri umuhungu wa Habyarimana kubera yuko nawe yamaze kwijandika muri FDLR nicyo kibazo rero gihari ntabwo uri yateje ikibazo urasateje ikibazo n'abatari we ikindi nibyande twavuzeho no buryo yabajijwe ko AFC M23 biravugwa ko kuva yafite umujyi wa Goma hagiye habonekaho kutubahiriza uburenganzira bwa muntu aho yasubije n'ubundi byandi asanzwe avuga ko amakuru afite amakuru abona bamuwa nuko bimeze bimeze neza kurusha uko byahoze mu magambo make yarasubije ngo ibyo bavuga barababeshya ntabwo ari byo bamubajije no ku buzima bwe bwite ngo mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize ngo yigeze abura muri public baramubura yamaze ibyumweru 3 yabuze arangije arababwira ati rero ati ni gute kuba namara ibyumweru 3 ntari kugaragara muri public cyaba ikibazo arangije arabwira ati rero muri iyi minsi hari umuco nsigaye mfite ngo gutembera nkajya muri relax relaxing nkajyana n'abuzukuru banjye tugatembera tukaba tumeze neza ati kandi iyo gahunda igiye no gukomeza atari ko reka mbabwire ati nshobora no gufata ukwezi ntaboneka nshobora no kugira gute atari icyo si cyo kibazo umunyamakuru atari ko bavuga ko ubuzima ngo butari bumeze neza Perezida Kagame arambwira ati ufasha abantu 10 uhereye hano mu Rwanda mu Bufaransa muri Amerika n'ahandi cyangwa se ugafata abantu 100 ukabashyira hamwe 100 beza utoranyije mu bihugu byose utoranyije ku isi ukabashyira hamwe ugapima ubuzima bwabo uri gushaka kureba abantu bafite ubuzima buzira umuze bwiza njyewe Perezida Paul Kagame ndi mu 10 ba mbere bafite ubuzima bwiza mu bandi 100 waba watoranyije wizeye kandi wemeye icyo ni cya kindi rero cyahoraga kibazwa n'abantu mu gihe amazi iminsi ari kwiruhukira nkuko yabivuze ari kumwe n'abuzukuru be ari muri vacances atagaragara on public bamwe bagatangira kumubika abandi batingwa rwaye indwara izi nizi ngo ubuzima bwe ibaze ko yavuze ati mu bandi 100 ku isi utoye mu 10 bafite ubuzima bwiza nazamo kandi bagiye kwa muganga bakabapima atari mu magambo uko ubona umuntu uko umuntu ahagaze bakabapima bakareba mu buzima bwabo uko bahagaze mu bafite ubuzima bwiza ndimo bikureho nta erega nta bashaka gukonvenga gusa yumvikanishaga ko ageze ameze neza sibyo none nabonye n'ikindi ngo ati se zira drone zimaze iminsi zikora ibitero ntago ziguteye ubwoba yego
yasubije ngo ikinteye impungenge ni uko aya makimbirane yakomeza. yego Icyiza ni uko twashaka uburyo bwo kuyakemura, naho binakomeje ngo nibirenze drone byazamo. Iby'intwaro byo ntago drone drone ubu ushobora kuza hano ukabwira u Rwanda uti drone, u Rwanda rugatangira gupapa ngo drone. ese reka nkubaza, ntabyo abantu babonye cyagiye umujyi wago muri gufatwa, ntabyo abantu babonye za Bukavu ziri gufatwa, ibyo ni u Rwanda, urabyumva? Rero sinzi ukuntu abantu bumva ibintu, sinzi n'ukuntu abantu batekereza ibintu. Ese abantu bajya babona kujya kuri izi mbuga abantu bagasakuza u Rwanda rurapfuye, u Rwanda rujya kwirute, u Rwanda rwafatiye ibihano, RDF afite ko nabonye ko rwafatiye ibihano, ko RDF yafatiye ibihano, ko nabonye ntawe uriyongoza u Rwanda di mwafatiyeho ko rwafatiye aza karabiyenza rwafatiwe ibihano, ntabwo rwagura ibikoresho. Ese ubundi muzi ko harwana ibikoresho cyangwa harwana umutima? Mutekereza ko kuba Iran ikirwana na Amerika na Israel ari ibikoresho byinshi? Harwana umutima, resistance, harwana impamvu. Ati Goma AFCM 23 ikomeje kugenzura ibice, bumva ari nde muntu wayiyoboka. Ibyo si byo nitaye. Muri Kongo Kabila se ni umunyarwanda, ari mu Rwanda, ari wabo muri Kongo. Bari kumubaza ati se Joseph Kabila Kabanga ashobora kuba yagaruka akayobora Kongo cyangwa akagera gutambira, ati ibyo ntibindeba. Erega perezida Paul Kagame ni perezida w'u Rwanda, uwayobora Kongo wese, icyo si ikibazo cya perezida Kagame. Uwayobora Kongo wese agomba kuba gusa yumva ko umutekano w'u Rwanda ari ikintu cy'ingenzi, ari ntavogerwa. Ibyo nibyo bireba u Rwanda, ntabwo u Rwanda rwebwa n'ibindi bitarureba. Kireba u Rwanda nta n'ibyo abantu bakwiye kwakira bakamenya. Reputation uko u Rwanda rwari rumeze ku rwego international, uko u Rwanda rwabaga rugaragara kuri table d'honneur ahantu hatandukanye, si icyo kibazo bamubajije. Abakwingerega ibintu birakomeye, ubu ni uguhitamo, hari ukuguma kuri table d'honneur ukaba woretse u Rwanda, hari no kurwana ukari mu Rwanda, igihe hari no kurinda u Rwanda. Ate se noneho nkaho hantu muri kuvuga u Rwanda donc u Rwanda rugende ruceceke, ati no guceceka birashoboka, ariko se ruceceke bigende bite? Barukandamize, barugire gutyo birangire bityo, nyine u Rwanda rwifate nkaho ibyo rwagezeho bitarurera badakwiye no kubirinda. Ese birashoboka? Ibyo si urwo rwo Rwanda. Ibyo by'ibihano nibyo kuvuga ngo u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, Kongo nijye ku ruhando mpuzamahanga. Ese ubundi abazi ko abantu bazi ko ikibazo ari kujya ku ruhando mpuzamahanga? Ikibazo ni icyo ujyanyeyo, uzatanga icyo gitekerezo, ufite ubuhe bwenge, kuko kugera kuri iyo aho hantu hose kuhagera si impuhwe, ni impuhwe se? Ntabwo ari ni ibikorwa. Muzabona Tshisekedi na Ndayishimiye, basi muzanezezwe no kubona Ndayishimiye na Tshisekedi. Perezida Paul Kagame we nta kibazo ni muwe mumwihoreye. Kandi kuri Ndayishimiye ati watorewe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Gashyantare muri manda y'umwaka umwe, ushingiye ku mubano ugoranye mufitanye nk'umuturanyi. Ese iki kibazo kuri mwe hanyuma ni iki mumwitezeho? Ni amakuru meza kuri we, kandi icyo nizeye ni uko azageza Afurika ku bintu byiza ku gihugu cye ndetse no kuri twese. Niba afite ubushake n'ubushobozi ni byiza, niba atari uko biri tuzabyitaho igihe nikigera. Umubano mufitanye n'Uburundi uteye ute? Ntacyo gutangaza. Sibatangaza. Umubano w'u Rwanda n'Uburundi ni sawa, Abanyarwanda bameze neza n'Abarundi babo bameze neza. Ariko kuri Ndayishimiye ati niba afite ubushake n'ubushobozi nimba Ndayishimiye yabanje bati azatugeza kuri byinshi byiza haba ku gihugu cye no kuri Afurika yunze ubumwe. Niba afite niba kandi ari ntabwo tuzabyita, ubwo nyine bizapfa bizakosora setu. Ako ubushobozi burahari da? Buragaragara, turabubona.
byaranagaragaye afite imyanzuro ya si uko se bimeze buriya kugira ngo ikiganiro cyose kitarangiye ya nuko n'ibindi yagiye abaza nimba ni ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwa Loni muri Central Africa ndetse na Sudani y'Amajyepfo zaba ziri guhura n'imbogamizi nk'iziri muri Mozambique ati oya ariko aha naho nituramuka tubonye ko kuba duhari bidakenewe byaba bidakenewe n'icyo gihugu dukoreramo cyangwa se Loni tuzagaruka mu rugo. kuko ingabo z'u Rwanda ziba ziri ahantu kubera ko bikenewe cyangwa se zinahakenewe. Mu gihe byaba bidakenewe ko zaba cyangwa zaba zitakenewe, ingabo z'u Rwanda zaba ziri hehe? Ziri mu rugo. Ibintu nuko bimeze sana. Ese biracyashoboka ko we na Felix Tshisekedi byazageraho mu kumvikana? Ati birashoboka cyangwa se hari ntibishoboka. Nta kibazo na kimwe mfite kuba ibyo byabaho cyangwa se ntibibeho. Turatuje muri ibi bibazo cyane. Wese ameze reka nongere mbwira akantu. Nanjye nibaza ikintu cyabuze u Rwanda gutuza kandi rutakibona kirete ku mipaka yarwo. Ahubwo Tshisekedi nibaza ikibatera gutuza bataragaruza ubutaka bwabo. Ni icyo ngicyo nge nakubwira. Reka dusoreza ngo dushimira abantu. Asante sana, turabakunda cyane.